Anyang laki din! Meeting. Awan mo tinadakdakamat ni Magi kanya Rachel palasang ko. Amangan met, no nalipatan na lang nga inbaga kada kayo, Ante Choleng. Kaano day ta a meeting aya? Intun Lunes, Ante. Ay una yan, sapay Sabado ita. Kasano nga rod ang makasagana da tao? Makasagana. Apay, anya ti isagana am aya, Ante. Agpareban kan agpamanicurak kumapay. Tapno sa anak ton nga aglang-lang nga anya inton meeting mi. Si Kakit Dimat, Ante Choleng. Panagkunakot, saan yun akasapulan dagita. Ngamin, hat kayo latamat itikas taalangayo. Ay na, agyaman naklaunay itikasta na ibagam, Rachel balasang ko. Good morning, iha. Naimbagmat nga agsapa, mami. Itaman pa'y anasapa kayo, anak kariing? Tasyak ti makimiting ita. Busy kanumat ngamin ni dadim. Anya a meeting, mami. Anya kumapay. Meeting a ije pagadalan. Anya? Asino din nakadamagan yung nga meeting iti pagadalan, mami? Nadaka matigayam mo edi na minsan ang nagpasyar dito'y balay. Nalipatak matan ngembagakan ka. Anya lakit din ni Rachel, aya. Napayakas ta ti reaksyon mo, Magi. Di ka kadimaragsakan na siya ti makimiting para kan ka. Ay, kwa. Saan akas tati kahit ko asawan, mami? Wala. Agawaan nyo nga rodon di agpalas. Tapno saan kayo amaladaw? Agdamag gan ti kabsat mo balasang, Magi. Ti ko namin di, kat only child ka. Katwan mat. Asino ti nakadamagam nga nakabsat ko abalasang? Nakita ka, saan ka di nga isuti na kimiting itay? Ay unay kan, Rio. Saan ko akabsat dayjay? Ni mami dayjay anya? Anya? No kasta? Mamim dayjay? Katuan. Apay, saan ka di amadlaw? Pasensya ka. Ngam, nagubingan nga mintilangan ni mamim. Ngamitisi ka. Dita ka man langon. Pagbasuraan man ang tilapayag ko, ako na ako. Ape, kasta tila nga, Magi. Ada ka diti dakas, ngayon balikas ni Reo kan ka? Kunamlan asino mat agwapo dayjay Ariyo, Rachel. Anya nga mintiin baga na aya, friend. Agasa man, taub-ubing kano tilangan ni mami ngam iti siyak. Anya? Naibaga ni Reo ti kastakan ka, Magi? Katuan, panagkunam, asino ti ubing tilangan na kada kami kini mami. Ay, kwa. Agpada kayo laang met. Naarjud laang ngamin ni Auntie Choleng, iso ano agkuyog kayo, kat kaslag kapsat kayo na. Anya? Naimbag pa'y ni mami. Oray 45 nan, kat aglang lang alat nga ubing. Agasam nga'y, takunada akasla kami agkapsat. Mingmingan nakmatlatan, Magi anak ko. Ada ka di parikot mo. Ha? Awan mat, mami. Adalaang tinalagip ko. Mala, umuna akon iti silid ko, mami. Kaya't kunti agina na. Likliklikan na ka di, Magi anak ko. Saan mat? Apay ana ibagayo ti kasta. Sipod nalpas ti meeting mi. Kaslada na dag sa nabasol ko kan ka. Madilaang tiriknak, mami. Sigurado ka ka di, anak ko. Wan, okay aklaang. Dinak pakadanagan, mami. Kumusta nga iti meeting yo, Choleng bakay? Nakitam ka na iti grado ti anak ta? Okay lang, mat, Luis Lakay. No may papaniti grado ni Magi, ayawan ti pagparikutan. Ngamin, naipasa namat amin. Nasaya at mo't nga rin kasta, Choleng. Iso na lang, takas lalikliklikan nak ti anak ta, Lakay. Anya kalaki din aya. Itanya kumaga po, aliklikan na kati anak ta.
Awan mo't siguro tinagapaan nyo. Awan mati amok ang nagapaan, me. Matlagayam. Anya pa ila ti pagparikutam, kahit awan magayam ti sanyo ang nagkinawatam. Luis Lakay, rumwara kita. Sa di naman ang ti papanam, Awan ti aramidak dito'y balay. Iso rumwarak pa ilaang. kahit sa di no nga ti papanam, di mo ibaga nga iti parlor shop manan. No iso titurungan dagiti sakak, o di iso. Anya kalaki din aya. Di no binggon sa amit ten no agpaparlor ka. O, sana bale, takwartak mo ti usarak. Kan maysa, oray no kanayon nga agpaparlora. Amuklata mo ti responsibilidad ko dito'y balay. Saan kayo matabaybay-an kin ni Magi? Banag apagyamanak launay. Bakit? Si kamat gayam ti lumabas iti paraangan may Auntie Choleng. Panagkunakket, nagapo kayo manan iti parlor shop anya, Auntie. Nagapu ak ngagpayso iti parlor shop, Rachel, balasang ko. Adadangain mo bing kayo manan iti kasta alangayo, Auntie. Saan amadlaw a 45 yun? No siya kamangkit kita, kasla 25 yulaeng. Shh! Di mo matpigsaan ti sa uma, Rachel. Ang mga nuad na makangag iti ibagpagam. Sapay di daan mo a 45 kon. Anya? Ni Auntie Choling mat. Malalabsan ka pa, tadanas kan nga aramidag ijay balay, Rachel. Sige laeng, Auntie, agan anad kayo. Nakaidasara ko iti kanan tayo, Luis Lakay. Magi anak. Agyaman ak launay bakit? Makasidak manan iti naimas. Ni Magi ngay. Rimwar, ada ka nung amin ti homework aramiden da iti gayam na. Kasta ka di. Apay, saan ka di nagpakada? Ha? Tiko na, saan ka di nagpakada ni Magikin ka? Nalipatan na la siguro tinagpakada, Lakay. Domingo ita, Magi anak ko. Apay di ka pala nakasagana. Sa dino ti papanan tayo, mami? Oh, sa dino kumapay. Mapantayo makimisa. Ha? Wano, ada ka din na patag-alakad mo ita. Wan, mami. Mapanak iti ayan ti gayam ko ita. Saan ka di anapan ka iti ayan da Rachel, idi kalman, anak ko? Wan, mami. Ngam saan mi ana ilepas day homework may idi kalman. Iso amapan kami manin ita. Kasta ka di. Meeting kanumat, dagiti parintis intun umay alawas, Magi. Manan? Katuan, no husto tinangag ko, maipapan iti graduation tayo ti pagsasaritaan da. Asino nga ro ti makimeeting para kan ka, Rachel? Ni Lola kasanumat ngamin, busy ni nanang ama kisugsugal. Si Kangay, asino ti makimeeting para kan ka? Jack pa'y masigurado no asino. Ni Auntie Choling ngay, saan mat siguro adakas no iso ti makimeeting? No ni mami ti mapan, amang ano panunuton da nga alalay nak. Ngamin, naka-ar-ar jud ni mami ngam iti siya. Di mo ibaga nga ikabain mo ni mami yung friend. Saan mat friend? Nakababain lang amin. Tano kasta nga agkuyog kami. Kasla alalay ti panangkita dagiti tattao kanya. Mabalin ka di makasarita kayo, Daddy? May papanitian niya, Magi. Mabalin ka di? Ada kayo ti makimeeting inton umay alawas, iji pagadalan? Sa payada ti trabaho. Nalpas ngaminan ti day off ko. Kasta ka di? Ni mamim ngay. Sigurado akayat na dayjay ti mapan. Saanan, Daddy? Ne, apay, ibain mo ka din ni mamim? Saan mat? Jak lakiat nga agrup-rupa ak nga alalay no kastang agkuyog kami. Anya kalaki din ay Magi anak ko.
Kat no bagay mo ni mamim dagiti kawis nga isusot na. Amom ka di, kanayon da kakantyawan dagiti katrabahwak. Hat kanulata ni mamim, nga oray adan edad na. Manya ti araramidem dito balaya po. Adala din ang patag nga umay ko ibaga kada kayo, lolo. Ayan yan ta. Mabalin ka di, ada kayo pa'y laang ti makimiting iji pagadalan intun umay alawas, lolo. Apaya siya ngay. Adamot ni dadem. Ada ka no trabaho ni daddy. Ni mamim ngay. Saan ang mabalin ni mami, lolo? Manya kalakit din ayapo. Nakaar-arjud unay ni mami. Ayan niya lakit din ay. Ay gagangay na. Agpapintas ni mamim tapno presentable. Apay kayat mo ka de alos siyang tilanga tinam. Alang aminan lolo. Da kayo latan di makimiting para kanya. Pasensya ka na po. Tauray kayat ko timapan. Dakmet ka pa ilahan ti agbiyahe. Uno magna iti adayaw. Kat, nakasaritam ka din ni lulong mo, Maggie? Wan, napanak iti ayanda itay. Ngamuray ni lolo. Di namot kayat ti makimiting. Di na kanu ngamin kabailan ti agbiyahe. Wano magda iti adayo. Kasano ngayon dayta, friend? Kapilitan ani Auntie Choling ti makimiting para kan ka. Wan nga rod. No choice friend. Okay laang mat ngamin no ni Auntie Choling ti mapan, friend. Awan matidakas na. Okay kada kayo. Ngamno siya. Saan nga okay? Wen, puno ang nakar-arjud ni Auntie Choling. Ngam at least, amo na ti responsibilidad na. Kan, sakto laang mati kina-arjud na friend. Basta. Ay na, Maggie, maapalaktupay kan ka. Ngamin, amo ni Auntie Choling nga aywanan ti pagina. Saan akas dagiti dumaan na nang dita. Didan masangot ti agdigaws, tatila ang matbisyo datin into na renda. Payakas na tilangam, Choling, bakit? Bagay ko kadimot lang ti jogging pants kan long sleeve abadok Luis Lakay. Ulag man no makimiting ka ita. Wan, makimiting ak ita. Apay nga ron akas na ti kawis mo. Sapay nakabunit, kan nakatsinilas ka. Wan tapno sa anak nga ibain ti anak ta. Nasaysaya at ti kastoy. Tapno di na iba ga anak ar-arjuda. Anya, ay na, pangaasim bakit? Sana maibagay king katikas ta akawas. Anya nga ron ti maaramidak nga ilakay no kastoy ti kayat ti anak ta. Sigurado nga ibain na ka ni Mage itikas ta akawas mo. Agbado ka itikas ta. Samo sa rin tingin inahin na bag mo. Ay, sana maibagay bakit? Sino nga minti nang ibaga nga usarag tinginginaan abag ko, Lakay? Daytoy eco bag ti usarag. Anya. Hitaam na sino ti sumungad, Maggie. Mami? Nan ano ni Auntie Choling? Apay akas day matan ti kawas na. Sapay, eko bagla ang tibag na. Ay una yan ni mami. Saan matan ahat mama tilanga na, friend? Amangan mat no inupay mo nga main. Dito'y kapailaang friend. Naskan na makasaritak ni mami. Nakababain ti kastoy nga aramidan na. Unay kan, friend. Ti kunam kanyak idi, nakar-arjud ka nakaporpor malaunay ni Auntie Choling. Itaas simple lang ti kawas na, di mo manan kayat. Saan ka mutan ang maaawatan, friend? Saan kayo matanagidan ka ni Mage ang nagawi, Choling? Una, tadi na kaya ti makigidan kanyak, Lakay. Ay, una yun, tikas tanga ugali ti anak ta. Ibain datan samutin at dadakkel na. Bay-ampay lang ti anak ta, Lakay. Ay, sana. Nas ka na makasaritak na itamagi.
Sana na nasaya tikas tangar aramiden nakin ka, bakit? Awanan, ti respeto nakin ka. Saanan lakay? Siya kun ti makaamo nga agad jas para iti anak ta. Nukas tala ka na yun, ay awan Dumakkel ti ulo ti anak ta. Imbis nga agbalin a proud ken ka nga inana, tamom nga iwanan ti bagay. Saan? Ta ibaid na kapahikid day. Busy kay ka di, mami? Saan mo at magi anak ko? Apay, aday ba ka? Pasensya kayon kadagit na isaw-sawang ko, mami. Ha? Kanayon kayo latan na nakalong sleeve, naka-jogging pants, kan naka-chinelas. Saan kayo nga aglang nga presentable? Kas kumai dinaudi a meeting yo. Naka-chinelas kayo, kan naka-eco bag kayo pay. Maawatan ka magkat, magi anak ko. Kabailak abaliwan ti panagpurpurmak, tapno laeng di nakibain. Ano saklatan ti agchinelas ken ag long sleeve no iso ti kayat mo? Ay saan, mami? Isubliyo ti sigud a panagkawkawas yo. Ag-makeup kayo no kayat yo. Ag-heels kayo kan agbistida kayo. Iti kasta, presentable kayo iti imatang nagiti tattao. Sigurado ka kadi, magi anak ko. Uwan, mami. Namiss ko ngaminan ti sigud alangayo. Agpasalon kayo manan. Saan nga isyo dayta kanyak ita? Ay na, agyaman ako unay, magi anak ko. Tinapatag kanyak ita. Kat amo yo ti responsibilidad yo kada kami kini daddy, mami. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.